Nak cakap apa? Nak cakap, ini RCCA mau tanya. You dulu bergabung berapa lama baru naik ambassador? Okay, I terus jadi ambassador and I join bulan 7. I ambassador bulan 8. Oh, Tapi dari bulan 8, I nak capai RCA ke SA pun tak ada. Oh, Tak ada orang mau ikut. 6 bulan apply review, okay ini boleh RCA, tak jadi. tak jadi. Tak jadi 6 bulan. Jangan kata mau RCA, I nak buat 12K PGSV pun tak lepas. Jadi pertama itu berapa ribu dikit saja? Ngam-ngam. Ngam-ngam got 5,000, 6,000. 8, Oh, 8,000. 3. Okay. So kenapa, lepas tu I macam kecewa lah. I kata kenapa tak ada orang ikut I. Lepas tu apa yang kata, you baru power your statement. Lepas tu I cakap tak marah sikit. Lepas tu apa yang marah. Dia kata you tak buat one trip yang betul-betul. You tak buat 12K PGSV. Okay. So kenapa saya cakap, saya macam rasa give up lah. Sebab saya kan housewife and di Malaysia kami ini B40. Maksudnya kami orang yang sangat susah. Okay. Jadi saya ada masalah untuk zero rice dan untuk buang rasa produk ini mahal. Jadi saya dapat semua orang yang rasa mahal. Saya mau give up. Saya kata macam BE is not for me. BE ni untuk orang hebat je. Sebab I nampak orang profesional je di sini. I rasa macam kita tak layak lah, tak nak buat lah. I nak jadi jual kat TikTok je. I nak host live macam tu kan. Apa yang cakap, you cek balik apa you tak buat. So I tak zero rice. Rupanya I tak zero rice. So bila I zero rice, boleh pun buat PGSV. Okay. Terus dalam bulan itu langsung 12,000 PGSV. Dan depan 14 and terus layar trip. Lepas layar trip keluar poster, terus ada orang mau ikut, terus jadi ECA. Okay. Berarti kuncinya memang mesti ubah sendiri ya. Zero rice terus mau buat sampel. Kita buat sampel kita sendiri buat 12,000 income tinggi, kita bisa bawa power income kita. Betul. Lepas itu bila I pergi trip, lagi ramai orang nampak, this is real. Masa I pergi trip tu, I from ECA, I jadi sinetron. I tak tahu semua orang macam nak buat lah, semua nak buat. I macam kelang kabut mau pergi tolong semua kan. Semua jadi sebab kebetulan masa tu raya and Alora Pants keluar lah. Kira BE pun bantu jugalah kan. So kita baru power sahaja. Kita tak perlu pandai. So buat sahaja. Terus lah macam tu. Terus tahu tak, dia dalam 24 bulan naik RCCA. Luar biasa. Ini kalau biasa lah. Thank you ya sharingnya.